Ovaj prekid izvodi Alija Šendelj. Opet na drugu stativu, ovoga puta dobar centar šut i Vujičić je intervenisao ispred Edina Bjelaka. Ovo je bilo najopasnije pred golom jedinstva za sada. Ispucat će ovo Dragan Vujičić. Ibenjak Dragana Rosića, malo čas spomenutog mladog reprezentativca Srbije, zaista sjajnog golmana. Mnogi su prognozirali da bi on mogao da iz mladosti ode prvo u Zvezdu ili u Partizan, a tek potom u inostranstvo, ali ipak otišao je u Almeriju. Ovo je faul u napadu, što bi se reklo, Brajevića. Došao je do sudara mladog Brajevića i takođe mladog Vujičića. Treba reći da su njih dvojica vršnjaci. Martinović samo do zakoča Marić. Vratio se Šendelj. Evo lopte iz Ivana Petrovića, nema ofsajda, ovo je dobra prilika za jedinstvo. Petrović brani Bjelak nogom. Glišić promašio celu loptu. Dalje Glišić i intervencija Jonovića. Prvi korner na utakmici za jedinstvo, evo u 36. minutu. Stanišić, odnosno Cmiljanović, Marić, evo ovo može da bude opasno, evo velike prilike za Zakoča, 100% šansa, brani Bjelak. Nadmudrio je golman domaćih Andriju Zakoča koji je ciljao taj bliži ugao po zemlji. Najveća prilika za jedinstvo na utakmici i zaista svaka čast golmana Polimnja koji je ovo odbranio. 39. minut utakmice. Eto, u prošlom kolu izgubili su od Slobode na svom terenu 1-2. Tu utakmicu jedinstvo Sloboda posmatralo je u Krčogovu 1200 gledalaca. Zaista sjajna poseta. Šendelj, ide ovo oštro, Vujičić boksuje, evo šanse, gol! Martinović daje gol, 1-0 vodi Polimnje. Sada dobar centar šut, ali ipak sačekao ovu loptu Bjelak. Odmah ispucavanjem želi da pronađe Purića i uspeo je, sjajno degažirana lopta. Purić, evo prebačena je sada lopta za Kajevića. Kajević je ukazana u prostoru i 11-terac. Penal za Polimnje, kako je sve ovo dobro izgledalo. Samo degažiranje lopte Abdula Bjelaka je bilo, pa, prosto rečeno, perfektno. Pronašao je Purića, on je odmah produžio za Kajevića. Kajević je tu bio između dva igrača jedinstva koje su ga srušila i da vidimo ko će izvesti penal. Niko od igrača Polimnja neće, ali zato hoće golman Abdul Bjelak. Poslednji put kada smo prenosili neke fudbalske utakmice, kada je golman izvodio penale, bile su utakmice koje je igrao FAP iz Priboja prošle godine u Srpskoj ligi, pa i pretprošle kada je golman Žarko Trifunović gotovo uvek nepogrešiv bio za FAP. Sadašnji golman Smedereva. Da vidimo Bjelaka. Možda je trenutak koji lomi ovu utakmicu definitivno. Bjelak i Vujičić. 2-0 ipak. 2-0 ipak. Sačekao sam da vidim gde se i kome lopta odbija. Rekao sam na početku prenosa. Vujičić je odličan kada su 11-terci u pitanju. Evo i sada je odbranio 11-terac. Lopta je pogodila potom stativu, odbila se do Kajevića i evo gola napadača Polimnja, fudbalera koji je i iznudio taj 11-terac. 2-0 vodi domaći tim. I to umesto levog beka. Da, Stanišić izašao iz igre i sada sa 3 centralna beka igra jedinstvo. Idu na sve ili ništa, jednostavno. Zakoč, pored gola šutira Andrija Zakoč. Ostaje 2-0.
Sada je jedna lopta u prostor za Marića. Marić je brži od Martinovića. Ovo je dobra prilika za jedinstvo. Marić opet brani Bjelak. I u prvom poluvremenu sjajnu šansu imao Zakoč tada kada je izbio sam pred Bjelaka sredinom prvog poluvremena, ali je golman Polimlja sjajno intervenisao. Posle te šanse ovo je najbolja prilika za jedinstvo na ovoj utakmici, ali oba puta golman Polimlja sjajno interveniši. Rovčanin i Petrović. I dalje Petrović, Glišić. Njegov centaršut, ali još jednom siguran Abdul Bjelak. Ponovo Bjelak, pa opet Račić. Ovo može da bude dobra šansa za Polimlje. Račić pada. Ovoga puta zaista ni govora u 11 tercu. Opet je Račić imao Kajevića, pa gotovo potpuno samog na 11-12 metara od gola. Evo Simendića, ima slobodno Kajevića, odlučio se za Račića, velika šansa, slab prijem lopte. Slab prijem lopte Račića, potom je naleteo i na golmana Vujičića. Nadam se da ga nije povredio. Petrović. Evo dobrog centaršuta, evo Zakoča. Ovo je treća velika prilika za jedinstvo na utakmici. Nervozan je Zakoč, naravno, i razočaran što nije pogodio gol, što nije bar smanjio na 2-1. Druga velika prilika za ovog momka, rekoh, sina proslavljenog trenera, odbojkaškog trenera Darka Zakoča. Andrija Zakoč, zapažan je na ovoj utakmici, ali jednostavno ni on kao ni njegovi saigrači nisu imali dovoljno sreće da postignu bar neki gol na ovoj utakmici. Kraj utakmice. Polimlje je pobedilo rezultatom 2-0, apsolutno zasluženo. U 43. minutu Martinović je postigao vodeći gol, a u 57. na 2-0 povisio je Kajević i postavio konačan rezultat.